Nei rā te whakaeke o te ope prihimana ruarau waru te kau Māori he tohu no te tīmatatanga o te rāpō taitanga. Toko waru ngā tauira o te wānanga o Aotearoa kei wainga i te ope nei, ko Urumu Dawson o Aotearoa waka tētahi. Kāre he mutunga o ana mihi ki ona kaiako, nā rātau āia i poipoi, kia tutuki i tōna āwheronui, kia tū āia hei prihimana. Ke te tino hari te ngākau, he rangi tino hirahira tēnei, mōku me tōku whānau, he rangi roa, engari, ko roa e tatari ana kia tai ki tēnei rangi no reira, kei konei, ki au nei, ina kare au i haere atu ki te wānanga, me kore au i konei. Ko te koro matua o muri hukua Tim Shadbolt, te whakaruruhau o tēnei ope, nāna i whakatairanga i a Urumu, me ana kupu whakamihi. E kore a Urumu e wareware ki tōna kaiako matua a 2 Williams, me e tahi atu, nā rātau te huarahi i para mana. Ko te kite ina mea nā tauira ko tae atu ki te Taumata, i tēnei rā, ki te hoka atu rātau mā ki Rotorua, ki te Aroa, ki te Waiariki hoki, ki te Tutuki, ki te Awhi, te Manaki i ngā hapori o reira. Oi, te tuatahi me pakari te tinana kia tāmai ki konei. Te ua hoki mōku, ko 2 Williams, ko ia toku mahita, i te whare wānanga, nōna nei i tino āwhina i au. E harau te tangata mo te tātai, engari nōna i āwhina i tutuki me ki i te whakamātautau kia uru atu. Kei te pakiri haere te hononga ki wainga nui i ngā prihimana me te wānanga o Aotearoa. Hei tā te tāhuhu rangapū tuarua Māori o te ope prihimana a wali haumaha. Ko te karanga, ko te hie o tēnei komihana, mo te nguinga o ngā rangatahi Māori ki te haramai nei, ki te uru nei, i roto i te tari prihimana. Tētaia te hunanga pūkenga arataki tangata e Urumu, ka mutu kariro mana te haka prihimana, hei arataki, hei whakakapi i te rā. Ka hoki atu a Urumu ki tōna tūranga waiwai, ki Rotorua, whakapeto ngoi ai ki te manaki i tōna iwi, hei punua pirihimana mo ngā tau e rua, kai mua i tōna aroaroa. Te anga Nathan, mā te wānanga o Aotearoa.